léon deir leis an action agus tuirthaí gan chuinge sa Craobh Peile nua. Chuig an dá champagne is déanaí ina míochta gailearna an deir seachtainna. An dúchach Ciarraí nó Ard Mhacha slán le náit na bouty Carricanis a dhéanú. Más macatír a hamon trátrachta an hÉireann cnúnach seo ó bouta trí. Kerry a titim siar. Saying a kicks here and Sunday Gesher scored and Council Crocha Ard the Harrison Drasnanige Oshin Connaty Ard Mhacha Tustin Higaman sa Clara score. Ciarraí Higimmer piece of Bjog Nís Tapu the Leshlier Ho Shachun Dylan Gainey Ho Tosh the Leshlier Ho the Stachtin Fardain Sherach on Wraith the Stig Agus Haba the Fachtige Can I have nach Mech Paul Gainey Craobh 5 in the reached Agus David Clifford Hashedian to Meal about against Hashedian to reach the the whole lot of hurt Solier Ho Craobh Wood Sunnig reach to Ard Mhacha Jason Duffy Barna going to Sus piece of Bjog cut Dylan Gainey Craobh 5 in the Temple and Park and so the Ard Mhacha Ní Lane off Yuka Sus and Echer Ciarraí gimmer Cahoonta count Fadiga Jason Foley Neil Rafferty 6 about a big chance and Saga Paul Gainey Hasham noch more dad Slatamach on Mord agus Hechershin on board the Fachtiga Ciarraí Dollarstach on Keenig le home Maurice Clifford Mike Breen Tablish and Salt the Cosentori Titi Shiro David Clifford Ní Federation and at Mar Topishen score Dylan Gainey reached the Stach Joe O'Connor had Dylan Gainey done a deal or fad agus ha board le Fachtiga Ciarraí current Roig she's at Salt Gainey le Cúisna Broig a Trasna Spás a haga David Clifford and sa Ní Léana Congrach da agus ní féidir an spás sin a chuirt da Bratar áiste in Arde Chances haga Ard Mhacha a degin di dhéanamh Council Cur Trasna Busta Saváta go ba Istigige Shane Murphy 6 a chúl Joe O'Connor dul suas féin Bark Ard Mhacha Titi Siar a bhadrá dhéanachas an sos a chléas Echar sin Keith Evans Díara Shagar ref sé dul a gár an bád san An count of Bota Egabalega Ciarraí so the Dolphin Keen.